salên hêja em ê têkevin waneya xwe ya di duwa ya wêje de waneya me îro li ser pêkiriya navbera dîroka wêjeyê û dîroka giştî de. Şixwe me di waneya borî di nas kir ku wêje girêdayî derbirîna hest û ramanên mirovan e. Îro em ê nas bikin çi cudahî navbera dîroka wêjeyê û dîroka giştî de. Her yek zanistek cuda ye. Dîrok zanisteke cuda ye û wêje jî zanisteke cuda ye. Hin cudahî navbera wan hene û em ê di dawiyê jî nas bikin tevî ve cudahî ye, hevdû temam dikin û her du zanist bihî hev nabe. Dîrok wekû em zanin girêdayî kesan e. Bûyerê kesan ji me re lêkolîn dikin herdem û herdem dîrok dema borî ji me re dike mijar şixwe. Şixwe wêje jî ew tiştê ku mirov li derbas bûye lêkolîn dike. Naxwe her du dema borî, her du zanist dema borî ji me re lêkolîn dikin. Mijara her duan jî mirov in. Dîrok girêdayî mirov e û wêje jî girêdayî mirov e. Em ê bêhnin vê bikin. Dîrok çawa girêdayî mirov e çi ji me re lêkolîn dike? Ew bûyerê ku pê re derbas bûye li şerde dema dîrokzan tê dîrokê nivîsîne, ew bûyerê ku pê re derbas bûye û temam bûye wê dîrokê ji me re dinivîsîne. Dîrokê ser kê dinivîsîne? Ser mirova û ser kesan. Girêdayî bûyerê ku pê re derbas bûye. Wêje ew jî girêdayî mirova ye, ji xwe me got derbirîna hest û ramanê mirovan. Dîrok wêje jî girêdayî mirovan e lê girêdayî xwedîspêrê çi? Xwedîspêr berhemên wî yê wêjeyî. Berhemên wêjeyî çi ne? Çi tiştê ku dikeve bil beşê wêje de dibe berhemên wêjeyî. Ev her du mijarên wan mirov in û her du jî dema borî ji xwe re dikin mijar û li ser lêkolîn dikin. Her yek ji wan mijara wana mirov in lê yek lêkolînê dîrok lêkolînê ser bûyerên ku mirov li derbas bûye û wêje girêdayî berhemên wêjeyî. Heta destpêka sed sala nozdan jî hîn dîrokzan dema lêkolîn ser dîrokê dikirin. Beş awayê wa yê taybet wanan û dîrokê tune weke wêjevan dihatin nas kirin. Lê heta dawiya sed sala nozdan ji xwe rê û şêwe dîtin, şêweyê ku taybet bû wan bûn wekî dîrokzan dihatin nas kirin. Piştî ku di diriya wêje de şêwe û awa ji xwe re nas kirin, weke dîrokzan dihatin nas kirin. Di gelek caran de ev berhemên wêjeyî dibin wek jêder û çavkanî ji dîrokê. Dema ku çawa yanî dibin ev berhemên wêjeyî dibin weke çavkanî û jêder ji bo dîrokzan. Dema ku dîrokzan tê dîrokê dinivîsîne ev goşa çêdibe. Yekî helbestvan tê helbestekê yan wêjevanek tê helbestekê stranekê çîrokek ma stran jî beşek ji beşê wêje de. Dibêje û dinivîsîne dema dîrokzan belkî ne duyê bûyerê bi xwe de be tê wê dîrokê binivîsîne li ser vê stranê yan jî ser vê helbestê wê çawa bike wê helbestê guhdar bike û wê dîrokê binivîsîne ji xwe di wê helbestê de di wê stranê de ew tiştê ku bûyer pê derbas wê wêjevan re di vê stranê de tê gotin dîrokzan jî vê berhema wêjeyî vê stran vê helbestê ji xwe dike weke çavkanî û weke jêder ji bo dîrokê binivîsîne. Naxwe dîrokzan herdem li wêjevan vedgere û wêje û berhemên wêjeyî ji xwe re dike weke jêder û çavkanî. Her du zanist hevdû temam dikin. Ne wêje bê dîrok dibe û ne jî dîrok bê wêjeyê dibe. Ji ber ku zanist heme bi hevdû vê girêdayî ne û her zanist çi dîrok be, çi erdîgarî be, çi bîrkarî be, her zanist diştê girêdayî xweşibûn û cêjekî. Gog awayekî xweşik, awayekî wêjeyî, ev dîrok, ev erdîgarî neyê karanîn awayekî wêjeyî û rêkûpêk ji xwe ev dîrok û çi zanista hebe nayê qebûl kirin. Ji ber ku xweşibûn ji zanistê re divê. Çi zanista? Tevê me got hevdû temam dikin ev ne ev zanist bê vê be ne a wêje ne a dîrok hin xalên sereke cudahî di navbera wan de ne navbera dîroka giştî û dîroka wêjeyî de. Ev xalê sereke xerêz kirinin her pênc em ê yek bi yek bixwînin û şîrove bikin.
مجارة ديروغي دما بوريا وخد سبيرة بلقا وشنوارن بو جبار لباش و هشتن مگوش و مجارة ديروغي ومجارة وجهي هر دوجي دما بوري شخور بكرن مجار و آسرك يعني هر دو ليكولين يتسر دما بوري كشبت شتاق درباسوي هل بس وان يانجي ديروغزان وي دما بوري شخور بك مجار درباسوي بمروفان رن وشخور بك مجار وليكولين ويبسالنا سر بك مگو مجارة ديروغي دما بوري چنکش بر او دما بوری چیه؟ او تشتی کو بیر درباز کنن و هنگام و شنواری و جواگی مانن او تشتی کو گشت بابا مانن بی خواهشتنن شخوره دکا وکا مجار وکا لی بگر لی مجار ویجه مروف بر همین ویجه مگو دما او بیجن ویجه گریداری حس و رامان و فکران نخو اکبر همین ویجه و اکبر بر همین ویجه چنن هلبسته چیروگن افسانه دستانه رومان ستران گشت کبن بن بشه ویجه وان بن همین ویجه ای مروان شو گشت مروان دروازه شخوره دکه میشاد ویجه الجدایی یکی آدتوا رابوری دیروگی دمه کسیر گهاری دمه با دیروگزان تی لسر تشتکی بنویسینه او دیروگا با لسر بنویسینه دیروگا کسیر گهاری تمام نه وجی جرچه و نه نگون جرچه دما دیروگزان نیست بکن او بویر سرکایی بوی تمام بوی تشتکی زیده ناکن لی ویجا هر دم دفرشینی دهید دنبونی دهید هر دم اف ویجوان کاره وی ویجه نو بکه و تشناله زیده بکه لدجی دیروگزان آسیسیا بر همین ویجهی جلی کولینا دیروگیره دبن ودی جابکانی اوجه دن شخوک بری آنا جی مدا خویا کرن مگو بر همین ویجهی چه سترام بن، چه چیروگ بن، چه هربست بن، چه گوتنین پیشیان بن کسی دیروگزان و بر همین ویجهی شخوره دیگر وکه جیدر و جابکانی ما شیروگه جی کرد مگو مینا کارو معانی مگو دمان تشرق بن شرق چید بن یکی هربستوان راسن بشتی وی شری وی بری بوی دیروگزان بیل سر بنویسین سر وی شری و اوی هربستان سترانه که سر درخه دما اف سترانه که سر درخه ایگو دیروگی بنویسین سر وی شری بخبر تو که دیروگی ده و وی بلکی احداغی وی سترانه بکه هر تشتیش خوش وی سترانه بکه ناخواه بر همین ویجهی دبن جیدر و جابکانی جبو دیروگی یا چارا دیروگزان نچاره بونرین کسان بده آلیه کی لی ویجوان نرین وان دنرخینه و دریا وان را لفسکار مد ده خویا کرد دمان کو دیروگزان که دیروگه که بنویسینه لکسی گهدار ناکد بنرین ایل که لگه خواه کی جیر بیچه لی گهدار ناکد و گوری خوده و دیروگه گوری خوده و بلکه ند بویری خوده دما دیروگه داتی دما درواز کنی لی ویجوان دما گوده بر همان داتینه نرینه کسان بنرخینه نرینه واکسان نادارکی بی نرینه واکسان ولسر مروف ده گریدای هست و فکر و رامانی یونای داخوی بار نرینان بنرخینه خوشکایی گوری نرخاندنا نرینه وی امی دریا ویره نفسکار بخوار ناس بکن نفسکار جی یک شوی جفاکی آب اینجا جافگانی وجیده را دیرو که دبه کو خوابینو که لی بر همین ویجهی خوک راستیه داتینه گولی شخوا مگو جافگانی دیرو که مگو نرینه کسان دن آلی کی بلکه او نرینه گو بده آلی کی بلکه او کسی گو نرینه خوشیرش دیروگزان رو بیچه یک دهندره شر دن تما گوتی دیرو که داتینه بیره که داتینه یک دهندره وی بیره دن جیر بیش بیواولو در باسویه وانرینه دده آلی کی گولی خود داتینه نخواه بلکه اف جابکانی وجیده را دیرو که خوابینو که تشتن نراسته بحبل و جبر بونرینه کسان دن آلی کی کسی گو هندره بویره دنیجی وانرینه ددن آلی کی لی همین ویجی راستیه شمارا دده خویانی کرن چما راستیه شمارا دده خویانی کرن دما تشتی گریدای حسب بد و رامان بد و فکر بد شخوه راستیه شمار بده خویا کرن جبر گریدای تشتکی هستیاری و گریدای مرو شخوه بین جلاهی گومه
دیار کردن دنقابا ویژه دیروکا گشتی و دیروکا ویژه ده افقا جدایی جی نابرا واندن لی هر دو جی امبارا خودنه مروف شخوره دکر مشان هر دو گوه دسپیکی گود مروف شخوره دکر مشان و هر دو جی بدما بوری لی کولین دکر وكا أمزانن كيف جدایی جی بگو هر دو هر تمام کن ویژه بگو وكا اکسیجین و تمام کرنه جبو دیروکی کسی کو دیروکی دادی نشون ویل ویژه بگره وكا مداخل يعني كرين جبوبو ويبويا بير درواز كويه دريا بيجي رش ورا بنيس شوا خندكارن هجا وهو مناسكر بقو هذي بو جداهي برا وادي وهو مدياكر بقو مجارة ديروكي دما بولي مجارة ويجي دما بولي ليه أبايا خد سبير ديروك خد سبير بلقيان وشنواري نقول جباكي مانا ليه ويجا خد سبيرة برهمي ويجي ناخد خد سبيرة برهمي ويجي هر ويراستي دي دهبه خابينو برهمي ويجي تنام رابويا ديروكي تشتكي سيركهاي تمام بويا ليه ويجا هردم دفاجيني دما ويجا هردم دفاجيني ويكشنانوجي جمارة بأفرينه وكي راستي اجمر بدا خياني كردو برهمين ويجيي جبو لكولين ديروكي دبن وكا جيدك و چافكاني ديروكزان نجارة وينريني شخور بدا عاليكي و گوه لينكا نجارة ناخد دمع وينريني بدا عاليكي و راستي تيدا كيم ام هندكارن هجا ام برتوكا خوكن سر روبلا يازدا امي جداهي نابرا وارد بخوينن بهدوره و بخاري بريك بيد هبن امشيرو ببكر دنابرا مجرى ديروكا گشتي و ديروكا ويجيه ده هن جداهي گرين هن آيه که مجرى کو ديروك بيتي كندار ده دما بوري دليكولينان ده خود سبيرا بلگين ديروكي جيما و شنواري بو جواتين مروفاهي الباشوا هشتنا لمجرى ديروكا ويجيه مروفو بالهمين ويه هزري و هستياري وقت مرة هاتو يعني كرين ومخل و مجارة ديروكا ويجي قريداي هست و هزر و رامان رابوريا بو ديروكزان لسر دخبتا دماوي سرقهاي و تمامي ديروكزان دماوي ديروكي داتيني نكار تشتكي ليزي دبك و او تشتكي بويري بو سرقهاي و تمامي دب مالا ديروكي يعني بس واتني بتكلم ليه رابوريا مجارة ويجي ببرهمين هنريفة هبونا خواه تدوم شبرقو قريداي هنريفة قريداي هسكو فكر ورمانن هبونا خواه هردم تدومينا ود بشين برهمين ويجي آسيا برهمين ويجي جيليكولينا ديروكا كشتيرة دبن جيدر و چافكاني وقو مدا خوياني كرن أكبر هما ويجي هردم چه كيجا برهم جوابه حشش خالي بومگوتن كيجا برهم دبن چافكاني و جيدر جبو ديروكا گشتي جبو ديروكزان يا چارا ديروكزان نچارا نرين كسان این گود برهمان ده ليكولين كرنه بدا عاليه كي لديروكا ويجي نرين كسان دنرخينه و دخوازه بريا برهمين وان كسي نفسكار بدا جمره ناس كرن دريا قابل همين ويجي اف كسي نفسكار ام دريا ونارشوا ام نرين وان ناس دكن و نرين وان تيمر خالدن دريا هلبستي وجلوكي وافسانه ودستانات آبینجا دیروکا تیگاه دیروکزان و دیروکا ویژه لحنبری چافکانی گوتین لیکولین کرن جدای چافکانی دبکو جبو دیروکزان یک آلی هات به نفساندن و خابینو یک آلی یعنی گوهی دردورا خواه نکن تنه لگوری خواه لگوری مبستا خواه به دیروکی دنویسینا لی بر همین ویژهی خواه راستی خواه داتینن هولی داویه ده تکیلیا دیروکا ویژه و دیروکا گشتیره به چه آوایی به بلابه جبرگو هیمان زانست و هنر دناغا خود دحوینه دبن سدما
بردوامیه و تکیلی. جبر ویجی ویجا خوشبون و رنگی دده دیروکی. تمین او گمگو چه زانست به ارتگاری به دیروک به چه به لگوری ویجی ویجا چت کش زانستاره خوشبونه که و بدوونه که دده زانسته آوای که ویجی و کسی نویسکار زانسته شفاره نویسه. ولی که من وانه خواب داوی کرد امی هرن برسا شو برسه من برستنین لیکولی نخواهی لیکولی نهایتی تکیلی آویجا بدیرو گره لیکولی بکن تکیلی آویجا بدیرو گره لیکولی بکن چه تکیلی دنابرا آویجا و دیرو که دهنه وگو مرا در باز بودی تکیلی دنابرا دیرو آویجا یدن هر دم زندگی هر دو زانست هر دو تمام بکن جبر کو هر دو تمام بکن و دقلق واران ده بر همین ویجهی وکی پلگیان جبیرو گره ببین استون و لیبرگر ببینیم سینی لیکونی نایکی تکیلیا دنابره دیروک ویجهیده هر دم زندیه جبرگو هف تمام دکن و دقلق وارانده بر همین ویجهی دبن وکی چافکانی جبو دیروکی لیکولینا دوا چه تکیلیا ویجا و زمان بهفره هیا بنرخی چه تکیلیا ویجا و زمان بهفره هیا زمان ویجا هر تمام دکن خواهم چه زانست هبه او ویجا هفدو تمام دکن زمان ویجا هر تمام دکن زمان باندوره سر یکیتی نتوی و نرخین جواکی نرخین جواکی چنین دیروک چان و هر وقتی دیگر گر زمان تک بچه دی نرخین جواکی جی تک بچن ویجه یک جوان نرخین جواکی زمان ویجه هر تمام دکری زمان باندور ویجه دکر مثل یکیتی آلتوی نرخی جواکی وکی بیروک چاند و هر وکی ده دیگر گر زمان تک بچه دی نرخین جواکی
باقی جی تک بچین. و ویژه یک جبان نرخان. ملکولی خوشی چند سر کرد. آیه تکیه نبرا دیو ویژه‌ایده چون واد گوا تکیه نبرا زانست زمان و زانست ویژه‌ایده. من در زاویه دکتر داوودی خودکاری نجات. ببینید خیلی خوشیده حیوانی که